Polovinom maja javila nam se dr. Zorislava Vasiljević. Sa zakašnjenjem je primila naša obaveštenja o emisiji Planinski glasovi Metohije, tako da je nije odgledala 4. maja kada smo je prikazali u Trezoru. A važna je ta emisija budući da je direktno učestvovala u nastanku, pa i realizacija emisije. A sve je počelo jednim kongresom muzikologa polovinom septembra 1967. godine. Sve vaše želje, kao što znate, ispunjavamo jer ovo je raskovnik. A raskovnik je nekakva, može biti izmišljena trava, za koju se misli da se od nje, kad se njome dohvati, svaka brava i svaki zaklop otvori sam od sebe. Dragi gledalci, na početku smo još jednog putovanja u prošlost u seriji emisija Sećaš li se onog sata? U ovom našem vremeplovu želimo da podsjetimo na emisije koje za sobom broje 10, 15, 20 pa i više godina. Filmska traka u to doba beležila je po pravilu narodno stvaralaštvo, igre, pesme, običaje. To je bio najbolji način da se to neprocenjivo kulturno blago sačuva od zuba vremena i zaborava. Tragajući tako po arhivu televizije Beograd, zaustavili smo se u godini 1968. Tada je prikazana emisija Planinski glasovi Metohije iz serije putem melografa, snimljena još 1967. godine. I kako je veoma često običaj u ovom našem vremeplovu, pre nego što pogledamo emisiju, porazgovarat ćemo sa gostima koji nas uvode u ono što ćemo vidjeti. Dozvolite stoga da vam predstavim profesora univerziteta, doktora Zorislav Vasiljević, koji ćete nešto kasnije imati prilike da vidite mlađu punih 20 godina. Zatim tu je reditelj Jovan Ristić, koji je također bio mlađi 20 godina, ali nećemo to vidjeti. Drugarice Vasiljević, želimo vam dobrodošlicu i odgovor na prvo pitanje. Koji prostor obuhvataju, uslovno rečeno, Planinski glasovi Metohije i zašto je snimana ova emisija? Nezgodno kada se kaže koji prostor. Prostor nije veliki, to je 24 km, odnosno 12 km od Prizrena. U jednom pravcu je zaseok sa 5 sela, Srecka, sa srpskim življem, i sa druge strane selo Žur, koje je albanskog stanovništva čisto. I to je bio jedan vrlo čudan povod na kraju. Razlika između ove emisije i svih ovih drugih vaših koje vi ovde prikazujete je u tome što ova nije pravljena po scenariju, već je dokumentarna. I nema onu svoju celinu prikazivanja običaja na koji su gledaoci navikli da vide. Ali će zato vidjeti dokument o zbivanjima te daleke 67. godine, kada se u Prizrenu održavao kongres muzikologa i etnozmuzikologa, kongres folklorista Jugoslavije sa delegatima iz stranih zemalja. To je bio vrlo veliki kongres sa nekih preko 100 referata koji su čitani od 10. do 13. septembra 1967. godine.
Sad mogu da vam pričam kako je uopšte došla ideja da se snima materijal, jer nije bilo ništa planirano ranije. Naime, ja sam slučajno imala referat svoj prvog dana, tako da sam bila slobodna, nisam morala više ništa da radim. A tog leta sam sa Ricom snimila jednu drugu emisiju u Crnoj Gori i uveče kad sam posmatrala priredbu koju su izvodile kulturno-umetničke grupe iz svih krajeva Kosova i Metohije, meni je došla ideja da se to obeleži, ali ne u vidu priredbe, pošto smatram da to nije interesantno, istorijski nije interesantno, nego da se na terenu snimi iz nekih odabranih sela. Da bi se napravila jednog dana jedna etnomuzikološka komparacija između pevanja srpskog življa i pevanja albanskog življa. I već je bilo ugovoreno, organizatori su ugovorili odlazak u Sretsku na prikazivanje svadbenih običaja. Međutim, bili su i drugi običaji, poslije da vam kažem. Tako da je tu već bilo zakazano i moglo je lako da se obeleži dešavanja u Sretskoj. Međutim, od svih albanskih grupa koje sam ja tada videla te prve večeri, meni se najviše sviđala iz sela Žura, izvanredno interesantni materijali i bogate pesme i bogate igre. Ja sam posle održane priredbe prvo sam se konsultovala sa snimateljem, jer prvo da se vratimo na tu 67. godinu, nije postojala televizija Priština, nego su samo imali odelenje za informativnu redakciju. Televizija Beograd, naravno. Televizija Beograd i tamo je snimatelj bio neki Zaviša koji je došao da napravi reportažu početka kongresa i te prve večeri je dao jedan mali prikaz za dnevnik i te priredbe, tih igara. Ja sam ga pitala da li postoji mogućnost da napravimo emisiju baš u selu. Naravno, to je bilo van pameti, da možda se očekuje, jer je potrebno odobrenje Beograda. To je ipak jedan veliki poduhvat. Posle svih mogućih telefonskih urgencija, ja sam uspela telegramom da dobijem od Boška Pantića i od drugih odgovornih odobrenja u televiziji Beograd. I onda smo krenuli samo Tonac, snimatelj i ja. Znači, bez reditelja, to je posle Rica popravljao, to će da priča on, da snimimo odlazak celog kongresa, folklorista i etnomuzikologa, na teren u Sretsku, a trebalo je da se snimi jedno albansko selo. Sad da se vratim na prvo veče. Posle završene priredbe, sedim ja za kafanski stol i pozovem na razgovor, tu je bio i Zaviša da mi drži strah, glavnog predsjednika tog folklorne grupe iz sela Žura, da porazgovaram sa njim, da ga umolim za dozvolu da ista ta grupa sa nošnjama odigra par igara, ali u samom selu. Naravno, on je to odbio. I to je odbio vrlo kategorično. Da to eventualno može, da podnesemo molbu, pa kroz 6 meseci, da se, naravno, debelim parama plati i tako dalje. Pošto je to bio kongres folklorista i pošto je bilo predviđeno, to su referati tih 100 referenata koji su bili tamo, i bilo je organizovano i da se ide u Rugovo. Onda sam ja ovome iz sela Žura kazala, dobro, ako vi nećete, onda će i dalje biti poznata samo muzika i igre Rugovaca, jer kad se kaže albanski živolj, onda smo mi kazali šiptari u to vreme, onda se svi vezuju, kad se pitaju muzika, za Rugovo. I za Rugovsku svitu čuveno. Pa kad vi nećete, onda idemo u Rugovo. Na to je on skočio, kaže, ne, jer to toliko vredi? Ja kažem, toliko vredi. I onda mi je pružio ruku, besa, da možete da dođete da snimite i stvarno je sve organizovao i bilo je stvarno vrlo izvodljivo to snimiti. Naravno, kako je rađeno bez reditelja, jer ja nisam reditelj, ja sam samo neki mali plan napravila, taj materijal, te prva kola i te prve pesme koje su snimljene i ono što je snimljeno naročito u Sretskoj gdje je bilo jako mnogo sveta, gde vi niste mogli da vidite sve te običaje. Onda kad sam donela u Beograd te rolne i kad je to Rica pregledao, naravno pao u nesvest da od toga ne može da se napravi emisija. Onda smo lepo seli u Land Rover i išli na posnimavanje materijala. Sad ćemo čuti kako je snimljeno, odnosno kako je sve kompletirano Ricu. Pa, to su već malo profesionalno muke, znate. Materijal koji je imao očigledno izuzetnu melografsku i etnomelografsku vrednost,
trebao je sada da dobije neku koliko toliko adekvatnu sliku koja bi to potkrepila, da ipak od toga ne bi ostala samo izuzetno interesantna i kvalitetna radio emisija. Na tom dosnimavanju meni je to prvo, odmah da vam kažem, bio jedan izuzetan doživljaj i ovako nosim dan danas impresije sa tog snimanja. Prvo zato što sam prvi put u svom životu bio na jednom tako udaljenom albanskom selu, čisto albanskom selu. Prvi put ga vidio. Žur je na samoj granici sa Albanijom. Dosta siromašno selo, inače, ali veliko selo. Siromašno pre svega zato što bezvodni kraj je, tu vode nema. Međutim, mi kad smo došli, oni već su bili izuzetno predusretljivi prema nama. Očigledno su već imali kontakt sa Zorom i sve svoje probleme rešili. Tako da su nama dozvolili, što ćete vidjeti i sa snimaka, čak da snimamo i delove njihove svadbe, koje se inače vrlo retko kad može u originalu i dokumentarno snimiti. Međutim, ovde nije bila tendencija da se snimi običaj, nego je tendencija pre svega da se snime glasovi, tako se zove u Astrolom emisija. Da, glasovi pa za razliku od nekih drugih emisija, iste ove serije putem melografa, gde je akcenat bio na običajima, ovde je bio akcenat na tome da se snimi postojeće stanje u pevanju tog kraja. I ono što će Zora još, ja bi je podsjetio, objasniti mnogo bolje o toj starosti tih glasova i starosti tog načina pevanja, što je verovatno interesantno. Ja sam, moram da vam priznam, zapamtio najviše jednu lepu anegdotu iz tog vremena. Izvolite. Pošto je to bezvodni kraj, ali bezvodni i s ove strane granice naše, ali bezvodni i s one njihove granice albanske. Oni su imali jedno pojilo, jedan izvor, koji su koristili i Albanci iz Albanije i naši Albanci odavde. Sad Albanija je, pošto je zatvarala granicu još čvršću u to vreme, htjela da odbije taj deo njihovih seljaka, da ne dolaze, da se ne domuđavaju s ovim našima, da se ne dogovaraju, onda im je provela cejima u selo. Tako da više Albanci iz Albanije nisu mogli da dolaze na pojilo. Međutim, kao što su uvek narod, svaki narod, pa i albanski doseti kako bi to rešio problem, onda su naši vodili magarce na pojilo kao, pa onda vikali na magarca, a u stvari slali poruke onima u selu koji su bili 300-400 dalje. Dakle, to je jedna ovako anegdota koliko je narod uvek snalažljiv na svakom mestu. A ono što smo mi uspeli da snimimo, za to vreme i iz tog perioda je verovatno jedini snimci filmovani koji su sačuvani do danas što se tiče običaja. A ovo što se tiče starosti tog pevanja i atraktivnosti, to će Zora lakše ispričati. U stvari formulisali smo to pitanje malo pre u dogovoru. Kakvi su koreni tog metohijskog pevanja? Ne znam kako da vam kažem kakvi su koreni. Vi znate da je očuvanje nacionalnog identiteta vezano za pevanje. Tako da i sa te strane možda kažemo da je vrednost ovih albanskih pesama nevjerovatno velika. One su jako bogate, bogate su igre, bogati su ti pokreti koje oni prave. Međutim, starost tih pesama nije velika, jer su razvijene melodije dokaz skorosti njihovog nastanka. Tako da one mogu da datiraju jedno 100-200 godina, ne više. Ali ono što je zapanjujuće, to je način pevanja u Sredskoj. Naime, njihovo pevanje za naše današnje fine uši, da tako uslovno kažem, strahovito smeta, jer oni na kraju svakog stiha imaju jedan užasan usklik i, koji prosto para uši. O tom uzviku i je mnogo govoreno u muzikologiji i o tome već kod nas pisao Stevan Mokranjac. Naime, Mokranjac je mislio da oni žale, da im je bilo to asociranje na tursko doba, da i je žal za nekakvom slobodom koju su izgubili. Međutim, meni to nikako nije bilo zadovoljavajuće rešenje ili način kako bi se tumačilo, jer su sigurno vrlo stare, jer su primitivne i male melodije. Pronašla sam kod svog oca, Miodraga Vasiljevića, u zaostavštini, tumačenje njegovo da je to iz doba kad se glasovi davali i planinski seosko, naravno, što dalje da bi se kao eho vraćali i da bi sam onaj izvođač čuo svoje pevanje.
To se nije slagalo sa tumačenjem Slobodana Zečevića, pokojnog etnologa, vrlo čuvenog našeg, koji je slušajući sa mnom zajedno taj materijal, kad smo se vratili sa terena, smatrao, a i meni se čini vrlo verovatnim, da ta starost toliko mora da bude daleka, da zadire u doba demonijade, borbe protiv viših sila. Da, demona. I tako treba i posmatrati ovu par tih inserata iz Srecke kao nešto izuzetno arhaično. Evo, baš divan uvod u ono što ćemo sada svi zajedno vidjeti, planinski glasovi Metohije. Ako se krene od Prizrena ka Skoplju živopisnim kanjonom Bistrice, prođu ruševina manastira Sveti Arhangeli, nailazi se na Sretsku župu, zabito planinsko selo sa 7 zaseoka. Razumljivo, pevanje ovog kraja je izazvalo posebno interesovanje folklorista koji su, održavajući svoj redovni kongres folklorista Jugoslavije u Prizrenu, obišli Sretsku da se na izvoru upoznaju sa načinom pevanja i životom ovih ljudi. Tom prilikom je i snimljen ovaj materijal koji je dokumentovao moment dolaska oko 200 naučnika iz naše zemlje kao i iz drugih evropskih zemalja i Amerike i Azije. Od kompozitora Stevana Mokranjca, koji je počeo da zapisuje pesme ovoga kraja, svi kasni naši melografi bivali su privlačeni ovom muzikom, ali niko od njih se nije upuštao da objašnjava poreklo ovog čudnog uzvika. Neki etnolozi smatraju da su to ostaci rituala prilikom isterivanja demona. Međutim, ne može se zanemariti da je geografska konfiguracija terena morala da izazove kod ljudi želju za prirodnim podražavanjem odjeka. Uzvik I prisutan je u ovim pesama kao i svim drugim pesmama koje se tamo pevaju i onim pesmama koji su pratioci igre. Živopisnost Padina Šare upotpunjava i raznolikost muzičkog izraza pojedinih etničkih grupacija koje tamo žive. Ne odlazeći daleko, u suprotnom pravcu od Prizrena prema albanskoj granici nailazimo na selo Žur, bogato naročito narodnim igrama. Za razliku od Srecke, ovdje je stepen interesovanja za čuvanjem narodne tradicije daleko veći i to u svim generacijama. No, čini se da je to interesovanje novijeg porekla, da je posljedica popularizacije folklora kod nas, jer sve ono što se sada može vidjeti predstavlja izvanredno bogati materijal, ali novijeg datuma. Svadba kao centralni običaj sjedinila je u sebi sve elemente, muziku, pesmu i igru. Poređenje muzike ova dva sela gotovo je nemoguće. Prije bi se postavilo pitanje kako su sela mogla da očuvaju svoju originalnost u neposrednoj blizini Prizrena, koji je, primajući razne uticaje, naročito orijenta, formirao sopstveni muzički izraz. Ovoga puta nije nam cilj da objašnjavamo, već samo da registrujemo i da ostavimo dokument o izvornoj muzici takvoj kakva je, izdvojenoj u svojoj autentičnosti od savremenih uticaja.